August Bossman ni dadro no so enene yada so atie ABCD msansa sebi nkrofo da so di nsemfo ni nsemhunu okrom ha asem nkrofo bi abomu hudua se ekomo nkonkoma yi ntumpon da yebeka mpuntu anenka ye wo nko abotom na so twie di aponyakopon amaye nyina nkwano amaye adwen yi yebebo pia wo mo sa bunu ni beka se bopia de ekosi so mbesesa wo mu suban kanawu sadi asam ne tia sebi obidi nsamfo obidi nsamhunu no ye kan sa pepepe tete no akonwa bi ba fe ni jeje montuo wutina ma no wagege adem sa sa wonti ase akoshepo wonti ase abomtuo medini oyima sachiwa wini pakrofi asampa 94.7 kana wumreni ensmesi si wagana ha ebi etan ebi bon ebi abofono ebi asefem samreni bre ya ye kan asam ne sekire no sede esitie na se fa wo ho a se ehyewa memfa wasam ma ha sesa enya ba beba ha ne hia ebe hia sa wo besesa ene sembe breba bade abetop no so eya adwenche bi opani ono wa be pa wesikasam kontabuo mu Michael ni ya boy anan ode atudwa se wohwe se de ene o magana obi di ni sika kokosi osimi koye investment nkrofo adi mede kwato bank nkrofo adi ni aguno me koye savings and loans no obi akodi ese kra se ye ba be ko rural banks ni mu e won soso ye ba be gubi wo ho enti amamfo wure hyemu no omugidi a wo sika krabia mu nyina aba no apa womani da so di ni sika kwakoto sika krabia na so chena wo hia akwakofa no ese sa ni da so no asa enti ese amamfo adwi nyina ne sane midi sika be hyebo ase mfati awi a wonwenko onde akura wadi en wakwa akoda sam de be mo da sani am wadi de yesi abo bia nu anu hu awo wi ase so da sani onipa ene odu osika be hyebo ase be bia edru ni miensha se enkoye chikakra so okay 2012 mu abanda danu mu ene wo Kenya won hu ase sika krabia bi nkuma nu bi 7 and loans ni bi adwuma ensani wutimi hu sa wo ma hyedasi bochia no wagi nkrofo sika no awe ne sa so nti ode ne nsa kaye ema ye gugu sa sika krabia nu bi ana sa ye beka se onse ye say twi no English no deficient ewo twi language ni mu ana twi language na deficient o English language ni mu ebu baako etini nyina ye friend sika krabia sanse de enim ne se de sika kokosie wo ho afeke kwa na ban yi ba ya ban ye teso nei ene wo se ono so ahunu sika krabia no bi a wo madwuma enswani ene wo de ne nsa keka wo mo afe bi so kra sese de adwuma no nkoyie no yentimi mane nwusa enti yesan dane bi mu ene ye de share Ghana Commercial Bank ase GCB asema ebeye branches sama GCB ancha kra na nsachiramu san ba mu bio nsachiramu e ba ye ne se ye mu abi ye ne se to baako ye se friend Consolidated Bank eno enten kwankwada na no ya da sorry ya yes say sika krabia no kuma na wo mu no ye de sika kokosie na se hia bosia wo ma ye bie no savings and loans companies ni susu bi wo ho no mo aye nchani no mo yo omni kapre wo de na ade bana na om de atoka wo mo de dan so no makoma kwadro no miensa Ghana ban se eno so waje wo mo license tumi odema wo mo ananko mo didi sa adwuma no wo mo waje na no ena market ni ya boy sa oje no de odi ni sika kokosie ho no nyo no na de license na ma adwuma ko na ogigi sika no enti dia na aka kire no ahobambo ben na ade ma no ankada na odi press release ba say sika krabia nkuma weyi mede mensa keka say wo mu ni ho bi oni tumi obetimi ni wadi dwa bio enti wu a wodi wo sika akoto no ko bank asomasi anaso benten na enu omkonko di dwa anka waye santutu na wie ene se nkrofo ani abo bia me krofo BP aba rough ene ko pharmacy shops ahodo ne kokko bisa BP nuo ashorte kone kokko bisa sameboa na de yakura ni obi ane ne kasa waso wono na ni sika eda DKM God is love ene ne nkeka ho no ho ene no akwakodim everyone wo ko sika krabia bi so de ni sika akwakosie wo ene so so a akwakodim
savings and loans nso akwakodim ti obaako ba onipa baako fo yedi kan bo ne so tro na so benkum no mu ene yesa boni fa na kan ya pai na pampama ka ho aka na body ase ayemoye enkrofo sofa wa Ghana ha Bank of Ghana semi ba ye nyina menti se penny baako kra ho ayese ono ena nanka waso ye monitoring anaso ordinary to form hyese enwuma enkrofo ye no ekoyie enti wanye na dwuma no yayi na di mpacho wate bi a mebie phone lines no aka kire me hwan a wo de bi kura wate na wonim nipa ne din mpacho ka kire me why no wate se ya punish no Bank of Ghana ese wono ena anya vigilant anam so amenkrofo sika kwakwadi mu sa wate bi ana Empenifobia na momo mechi so emesika krabia hodro no guye no what is yes ya punish bi okokan ebeka cho say God is good and God is good emprensa na one yes see asusu woguni what is say ya can say oh nipa smese na so benten ya twe na so pen enu ani statement e ba ya so one ya wo hu wom ya betwe ma so besisa bre ya ntidi ba kokora na no ena ye ni economies bi wa America brochima mu edin komo na pani ba ko ka che ye senka yo o ma papa bi so a kasabre sa nipa na wo mu dida sa nwuma na no ba kokora na fie aya skate wo mu fie dida achichi wo mu dida den so aha ye Ghana musa nsamfo anyi pa na we bede na yenka na yenwo Asampa 94.7 FM wuria mechu adwen si so se memma wo kwanya ema wo so aba so na odi wadwen kire aka dwumadie no ho esan se wo ka ho bi ene nyina ye kekere o man Ghana otu o ka ho ene ye de ye o man Ghana na se koba se obi bedi sika de bia na abanye kukuru sika sa ene me de kwakoye anasa me de kwakotua woni e wo kwakodim no ka ene ye na ekoya na se bai de bia me ho so ye kwakoje bosia de bia so so yenye sika di tua sebi nkrofon kwase aka wo mo abato ho ene ekoya na se baaye na wunim asemi baaye no ya fa kire ene customers bia wode won sika kwa akosie ebi ewo First Allied Savings and Loans ebi World Women's Banking ene ebi susu ewo IFS ya wo mo se omudi wo sika akosie ye radio so se ya Adom FM Asampa FM ene ebi susu hwa Adom TV ene wo mo te ye ese bebi omudi wo sika akosie no sika no ya kam ene omudi wo mani hahancho ekokodu iska krabia ho wokoye se de nkomodie eba ene de omuso wo monye ye ni bia di nkomo na wie kire kra no obi se de odini sika ene otutu fam a na wodi ahye ho wodi etie since last year June no ko almost iska eni no mo to so ko nebra chenebra it me san check very 4 times kwa de ko ni na no efeli me san case kan eche na obi di call code amode ometumu ya wa pen police wasaba aba tam am plant ne condition ye hu baby esika ne wo ndi say aban so we the ombre no mbagwa ni esi case kan because scan e di dwanga kra wa say na me so mo workers mi suni na nam around e ko up and down there en krankrom here me wo circle me ye toba my service kasa wa ha me sika da ha yes ka ketwa inti me sra mu a sika na women's bank wa sa na pa kwasi ndum so me sika bebre me ba krom 15 years ni me serve wo sa ni so wo fa mame we so wo fa mame na me ko gba shawa na sa ba bre wete sam me ko nya sekla be ma be no be pe me se wo me fa mame ane me tu na hu amwe ano me yi hu akire won papa me ni abre ko won fa ma ya ntafi kokko ni e be tie gu ani so enya sa e ba ha e ba ma yimpa ekola so mo ana mo be kunkum yen nya sisi akum no mo ana mo pese mo kunkum yen nyo bia na o pese o kunkum yen Women's World Bank Ghana who said you had achepa be 6 years ni ha bina because musica we are saying na horam dia beto musica nyina horam my savings ya dia usinda the musica o me hia bia na mabeje me bi so horam dia beto sa for the past 6 years me aka sa da me mo bosan akora hoda musica na me beto for safekeeping and am ba sa me be na mabeje ma de be ka kire me mabeje musica a wo ho nyina na jam ma hu dem de musica be o ma my numbers say ya bobo numbers ni wura mu a ni am afele for we inside o na je say amako say akire oboto o monka na me nya num so form me to so 52 o ma frefre aduru 25 my ID card me go photocopy me discover to ho se osi obi amra wa my numbers say obi anchro ne numbers mo ya photocopy am nkrofo inside e ma mo ID card no se osi da bi ya ye wo nyina ye nyina ye connect sa ko ye ko photocopy no e famra enu na ye se ye ntia se
So what I say? Maybe I me sika also does. Me ba beje me sika 10,000 a wall. Bank Women's World Bank. Na scanning save cry bra. We are say na one inti. He said no cronya me ni gide o bank bia mo bio because when this guy call two bank go never catch this guy any or say no account called UNB bank. This me ko yimi sika in efi on mo. Some years come ni to me am fie. Ene man said dan ko yemi enya bi kram fa. Yere ko to so amun kan no prenche ntina ma this time na nka say enya bi dada tinpa no twa no me se me save bi ntina me am be save ma de home fee ba me sorry na jo ye bibi kra tutu from kra na me de hye wa wo be den ho timi hia me am yi ma de na wa asem e ba nti ama ye say nyina ye soro mpanyifo me sorry ho ma cha me bre pa bra na be sorry ho ma cha wo be ye adwuma wo de ba be to ho na one day obi abeka cho say ya eya nti wo say me fight for me sika na answer Asempa FM. Asam na da no wani a wo mo hu akwakodim na wo kasa no epani say he who feels it knows it eno na de back and kasa mo say de otinija ho no ono no nim se de ehihene fa na say watiti mo wuremu anya 10,000 Ghana cedis sa udi akwakosie na yesisika ni no che say obregu ni nyina yakwa ehe ni yakeka koi Pepa chebe bie phone lines na mempesa obeya manyosem bia wom. Dr. Pakwasi Ndum na ode ne de na mfa. Ni sika kra bia go ya so anya mabeda ne ni savings and loans. Na panyi utimi sika $64 million firi Ghana na de kwa brochire. Obi a wo pa o mayi so adio. Abra yete ha nso so Yesu. Yehwe exchange rate esu amagana ban dia hometie apeg dollar rate ewo port said ye be ya enko obi ekra niam de ka enwe no exchange rate na enwe no na se ni nyina dia wososo te ha wo ye no wakwa bie bank America na asese sika na de ko se de be ye ho no benya ni monyam wo mu ye nti ye ko kan ye de ya manwosem papa we ye business asam ne ke ye dwede nkrofo sika asam ne ye ka fie sika mayen sanse ka wo sigan na ban de no se tete wa mafo sika wo ho no mu a ene sa aka no krantimi ntua besides aban eni GN bank na se GN savings and loans ka obi abeji loan wo ho na se nipa ni metua na sa aban ne de ne ka oni aban ni asem emfa ntutuka oboase bro no tutuka memfa ntutu ho aka aban no ka direct aban ka odo direct na eyekuma bi entimi ntua sa aka na ntia bisa se ene de aka no ewo hen nipa bia omo ho so omo ye nimonyamfo ewo magana mu ha ene omo de nimonyam na ye de ama wo mo dibre bia wo mo nya no ebu nkrofo fa so na no sikakra bia mba ku yegu ye yi ye hwehwe mu na sikakra bia mienu ene ewra Mensa Otabel ICGC papa no na ono ne hu wom akwakwa yesa owodom na nasafo wodano no so akrachefo etiborofo akrachefo ayano awo eni wa mu lawyer wo mu nti ukoka ye de ngawo enso papa no na ye boche decision bia bank ni beteki bia ono efa ne nsase ansa negligence ana yankasa papa Kristo ni kakrakasa no de adwuma hye ne nsa obu nani go so onye ne ye ananu odibi ntira se wusika krabia kofom na ban be yi sika ma se fa hyem na obetam se sika nse de kwa kobie bank foforo na asan aguo sani panum nyina didida e wo mokata so amen samfunu bi ho no ma otia hi anjo ma ye nyina etima ye bre na nkrofo ho to wo msa no ye hu ma ye mu yesa papa wadu wo sika o se ya ye sika na mudie asam no ahometse na so be ndai 0302216545 0302216546 and the number sabet me afra be come ho na nra na mo na osesan personally as obi a friend nana apia mensa
okọ mi Facebook wo Hima Sechua ube hunu ho de matchro ho bia memoa me pena sam rofo wa adwen but na minim se wonsam mu ade ka ho wo be ka kire sa wo ba wo 4 years wo nyansa ye nti wo ntena se hunna mo na wonte ase emfre ne Ponzi scheme ese ye ne agimi ne efre ne Ponzi scheme mu a ye nyimi yanke de sika baba ma kwada keto ade akɔhan ka atwuti atapampam etese JJ Rollins ke de sika baba mo akɔhan private jet wan kasa yie sanse wa hu se bibia ni hono mu a eye ne hwe na mo anse wanonya Ponzi scheme no ye na tese de de bia amanfo kasa ne bekoso akasa tese ye gi akinye sesama ho ebi se ebi ni ho no like seriously enti ni nyina achi sika no ewo hen Ghana ba mekan chain na mo sika ode ne nsa so wa freezing na japade ni nyina okabo mu a eya ahen nipa dodo a wo mu sika wona mo ho no so ye kabo mu a eya ahen wose nkrofo bi de ne ka sika a wose wo mu de ne ka no eya ahen so no kraso obi de ne ka ampa na yakwajeje sika ni nyina aboa no a yetimi ditua customers no ka ana ye here protection e de ma yen Ghana for yes ye be investment ye free bibi liquidity e was kakrabia so ye amfa sika nkosia wonye sika mfa mabosia na obi de akobie na adwuma mu e say ye ba mu na abuo yi obi ampe so odi ni sika beko ye isa fa ansa to obreson e befa enti say bankers no ebre banking system no omu sika nim obi amfa ni sika ma Mimi ayeni nkomo ewa manu so. Hello, good morning. Afrefo di ka ba ye na teko. Na so nkomo no da so ho sansan ni bo ho a woti anasa de akoma fa wo no. Ebi ahomete. Na ebi mususu ya papa. Hello, good morning. Ohima Sechua Akrofi. Eja. Me dende papa yawo dodo na flame sekmeyo am ka tefi sek my bet enimu ho am ka tefi ya my bet ambassador ohima na mi show papa na ode ensema papa na mi show e me show am tia delati ohima atem no keken Bank of Ghana obi a model lances ema amafo so mo fa na duma na se lances so mo de ma amafo no lances no tete mi ohu odro awon ti ase na me se o mampani na do da kwa Akufo-Addo e ta mpani fo ye Bank of Ghana no a mo di o mama amafo tete mfa na duma na se o bu o man Ghana o bu ya faso no hema na se tango fo ye ni bi ani a to na dente o ko na he ya wo hema ye ni ablo tete obi di meka na me ko da ni ko kan se ni ska ko da bank na ya cross bank no abele ni pa ko na di to be tiet no because of say ya cross bank ni ti o the bank na ba ye ke Oyma Nyamisha wanko di twaso mirase Nyamisha wonsuso de all canos yesi ye che Bank of Ghana penifo na mo matiri so a enye omo sesi ayi nko a penifo dadafo no nyina ka ho bi ene ye be kire mo pension kra uba serve jail time sansa brochire yesi hello good morning and afternoon po good afternoon aja aja we show pa wo tera po on the point no to Russia. We must have better, we need better, the big cup of tea. No, so at the moment, you show we are Eja. So we in here. We are better. People are buying no more. Maybe our activity Nyame enkanso hu abaye dibia chikohwe ahemache ematan sore na okwaja ne ma na nani wonachi sansa kora betimi adabro so school time be so kora no onsore ye enso na wose wokọ woni ye kwa akoton nam woni ye ton fruits woni ye ton niema aka ye kwa market na akwa pere maso ma besi akọ na obagina ka so pere niema owie na odini sika akoto na sika na hye. Hello, good afternoon. Good afternoon. I'm happy today. Adumu ompacho dini baby Afrefi. Your friend is Muslim, Baba. Oh, and then so the other one you for adventure can win. Hello. Hello, ompacho young call for adventure bra. You got the second and crofo fumudino. Oh, sorry, from Ghana was the na sebi nipa na form ni aba enye so mo ye Ghana awo
Omoa, you nteli for the security apparatus, not a dear no okay. You are bedded, your papa was a basin, you are bedded, or find you must have bedded, abandoning it. And the train then and son, anything you are now. And when you are not taking action. Mini any pana would enipa yare no wane awu no ye kan ye mbeso etinya se enchema nipa no krangu ana nipa ni bia yare awu what you say enne ma sam ne ya no. Hello, good afternoon. Asampa 94.7 FM 0302216545 and 0302216546 and no any number sir. Me di ye djuma betimi afre now so de wadwenche abeka. Hello, good afternoon. For wadwenche bro say Ghana obi asori anu abeboabo ye ho anu na wagigi esika no wakwa akodi no otini baby David Ghana for inside my ministry if I'm not make it little bit more. No little bit national little bit Africa Ghana. I am music at 20,000 come. Now and call the cashier partner they call to and make candy also your family maybe any cat. Now Emmanuel you know man FM. Just my dream so called #1. So the year make me but they said the men in power Pataka carry to Union City. Now for that single home. Then when you have to control your mouth, but that's TV you have some of that. I know I made enough visa. No open and say now if you can the phobia and friend and local maybe of one dependent the phobia of the can walk on. I am the of the Kaya. Now the now we do catch say. That's good. So the Lord the other is the Gary or you know the cat and Papa Francis or man. Yeah. So they don't see you so we didn't pay not and about money and make a Ghana thing. So about now, most of where I'm more translation, the government to approve that Bank of Ghana or Emmanuel. Annie. Hello. Hello, Medase. Hello, good afternoon. Yeah, afternoon. Oh, okay. Yes, but me the battle I do my fanya point. And me I'm the point. Me now one is supporting from the one. See me no that to the support. On why you dey the so munyo leader matana asino. Omakuma and Ghana ho. Etini obi smart effort the whole Ghana. Would be so say na mo atam no. MP sa honum uda ko ni poma one ni para semelo wasa so kana ha ni tikeni honum ikunu minister ko sa honum ne mane nge papa ye bibia ade hu se e pa mi support nu uda bi so ye bi sa o mo de book back dan o bia o ma de na ma ye je okay what to that asa ko the system nu kete CCTV camera that's a 100 air condition of and this is Meda simini ani ade kana ujuma de no esie Asampa 94.7 FM. Meda sesa wo ka me ho ofreye na wo tena fie etie bi nkomo no yegusu aye die. Ye ko Facebook live Quinsta and ode ye to wonti ye di nkomo no kra wie no betimi akobo akire na de wo so wo ode aka ho